Hello. Good morning, ma'am. Nasi kabar mo par ko. Nasi date 13. Not date 13 is date 15. Date 15 gi news se yamna kano to one news. Important no news ti yaude sum yawa press yeng si ko. Aham headline the new urban challenge fund to tap market for infra boost ko. Urban the urban challenge fund ko urban challenge fund gi ma ase scheme ama Ministry of Housing and Urban Affairs na release taweba ko haiba scheme do adudugi matangda ko ma ase kaino harakanda adudugi makanda central government na paisa thadok haidi paisa release tawbudugi ko ado karino haibdo hapet masigi hapet koigi explanation na hapet tawsarange habidi sise urban ko urban scheme ko urban challenge fund UCF urban challenge fund hai se kaino sise ko urban challenge fund hai se CSS ni haidi central sponsor scheme ni ko masisina kadoga harakanda koigi financial help pidoini financial assistance hai ta ko central assistance pidoini central assistance of 1 lakh crore ko 1 lakh crore gi central assistance bin ko aduga adudo kara yoroktoiba 4 lakh fawba yorokani ko 4 lakh crore fawba yorokani ko kanagi koigi city sing urban sing sida ko sise karamba ministry gi makhada lebino haragadi Ministry of Housing and Urban Affairs ko sise budget yawbani ko adi city sing se kadoba cities as growth hub haidar ko growth hub ama oinabagidamakta ko city sing se growth hub ama oinabagidamakta paisa thada doini city sing ko ado central assistance ni 1 lakh crore ko finance kanogi moro oina but karino haidi koigi sigi urban challenge fund hai se sida paisa thadar ko se kari haidi kari marang ino hai taragadi asa mamang so hai gre koigi municipal bond and municipal bond ko municipal bond stand tawdoine habidi central kangi koigi central sponsor scheme hai taragadi kaino center ka kadoga harakanda 60-40 center state ke ratio se center state ke ratio se 60-40 oidoine ba but north eastern state adi kadoba or Himalayan north eastern state na 90-10 ko haidi north eastern natraga Himalaya na 90-10 oidoine ba ko ado haidi ba central sponsor scheme siki makhasida launch tawdare sida ayamana koigi sigi urban challenge fund sida
ayamba huziki oina di municipal ko sigi municipal bonds is ki through the su ko gi development ya ma tawduri ko urban area da kayina haragadi cities as a growth hub o henabagi da mato municipal bonds se mama na so ko kano tawnagrabani haidi ko gi it's id urban area da ko urban area da akhoi chokka tharang tawnabagi da mata investor haidare ko capital urban area da capital invest tawnaba expenditure tawnaba ko tool lama khakne sise municipal bond hai masigi municipal bond se akhoi khudam mai hai paisa pa mi manga truk lere ko paisa pa mi manga truk lere aduga six major city like Mumbai lere ko Mumbai sida paisa pa mi manga truk sina investor to like 1 crore investor investor akanda se government through the investor of government through the investor kana siga urban challenge panai se si challenge ai competitive for helini ko sigi 1 crore investor ani ko 1 crore investor ga government na Mumbai da thadarani Mumbai da moi nangna investor eba poche thong sabada bridge sabada dagi lambi sembada road sembada adagi construction market sembada adu season aduini haina laurine ko aduga season aduini season se pra open da ne season aduise competition ta hona da university am se ma adu competition ta la kana sida paisa thadare ba 1 crore so this 1 crore se koina bond hara khangai haibidi man investor eba poche adu invest to hon bai ta moi challenge to shan ba kaino adi monoi bon paisa yam thadaro city se kano tawna bagada makta ko paisa yam thadaro kholo ka haina challenge hon first one sigi municipal bond se kran to ge haragadi Bangalore to ebo ko 1997 dagi horaga moina adi Bangalore municipal corporation na kadoge harakanda kano se adi municipal bond se lao pa municipal bond se toroga adi si lamben bridge road market si sama matam se ko gi tax karakani natra tax karakani kano karakani adegi paisa karaka doine adi bridge lamben chapagi tax adegi ama tobagi road ki market ki tax adu kariba mayam jindo sigi nupang masagi 1 crore municipal bond pire ibisida magi interest oina pibi doine ko karakpado interest oina pibi de ko aduduni magi aduduna adi yam karagadi yam phange bond se ko aduna development se aduduna adumain to hon bai tar aduduni ko urban challenge funds na maru oina tawrisa ko ado karamba eke makhada si UPSC gi oina di koina khangba yabase just urban challenge fund se kaino karamba ministry gi makhada lei ko sigi housing and urban affairs ko aduga karam id maze karamba scheme no central sponsor scheme ni ko aduga central ne assistant ka tawdina 1 lakh crore ko 1 lakh crore 4 lakh crore bawa yahondini through municipal bond se taraga so sumaina si municipal bond hai su kaino si jum ju khangme ai ko aduduga tawdiba pot se tasemagi di this type of system se kaino haragadi PPP system ni public private partnership to ni ko next ye topa headline amada tarik ki Bangladesh ke handal anova prime minister oidibido aduduna har ini ed ko bang ed asks India to break from the past ka mari lena lagum se ko apaba mari thamsi ko che habegi ko India da ado man haining se karino habido haipet ai harake buko hujik se koi gi ganga kok aidi se Bangladesh ka apaba mari thamge haraga apaba mari thamdabadi ade buko ganga treaty ko ganga water treaty ena
ko khoigi kadoga hara kanda hoji anova prime minister se la amina Ganga water treaty se chiji renew tawnaba sign tawnaba harani ado Ganga water treaty hai se kaino adu to hana define tarongi ko isi haidi Bangla India Bangladesh ani gi mari se yam thi phibam chokre ko ado huji anova prime minister tarik se la khibadagi huji lakadaba khwai mamanga lakadaba problem se kaino harani season Ganga water treaties ko sise explain tor ke Ganga water treaty hai se kaino haragadi 1996 ta sign tawna gi ba prime minister Dev Goda ko gi India gi prime minister Dev Goda ga Sheikh Hasina ga sign tawna gi ba Ganga water treaty ni by validity se kaino 30 years ni ado 1996 ki taw taragadi 2026 ta expire or ko ado do ba ka daw harakanda haidi water sharing tawdoini sigi main oiba Ganga water treaty sigi main oiba pot se kaino hadige water sharing ni ko water sharing ko Faraka river na Faraka Beres sorry Faraka Beres and amale West Bengal da adugi Beres ki ising je share tawna bage wari ni ko during karanganda summer season lin season hai tare ko ising yamna sen daba summer season matamda Faraka Beres tagi ising je release kano tawna bage wari ni share tawna bage wari kayam release tawdino kayam phasan doina hanjo ko ado water se ko haidi koigi India su water darkar layo ko Faraka Beres da ai harake ko station Faraka Beres lere station ko Faraka Beres se sidesta laidoni West Bengal dani ko se West Bengal da masiki Faraka Beres se thammi se lin season matam sida koi Faraka Beres da gi koi Hooghly river ko West Bengal da chemba Hooghly river ko si se koi gi kai haini sida se ising je pami ising se release tawa pami koina water se kari marang ino hai taragadi akoigi Kolkata da port amkhak leibo ko Kolkata port sigi port sida akoigi silt yam tungchal leba reverse digi porpa silt se yam tungchal manina madugi silt to plus out tawna aide plus out tawna bagi damakta ising se darkar yam lei abedi silt to senthok kina bagi silt to kana tokchan gina bagi ko adugi water darkar lei and Bangladesh su kado kari do Bangladesh kisu kay magi Padma river sida Padma river singer ko sida gidi adi Ganga jani thokre ko ade Padma river sida kari darkar lei har kan ising chems darkar lei kari gi irrigation mogina ko irrigation farming gini ko adegi salinity handana bagi damakta adi ising chelak taragadi sea water degi salinity changa ka doini ko adi thugi chem ising so salinity ko changa kana ba irrigation tawna bagi damakta ising darkar lei aduduna kamaina adi ising se kamaina ye thokadogi habadugi matang da ne sigi Ganga water treaty se sign tawna ise adi Hooghly da chalan na bagi su adegi kadoba Padma river da su chalan na bagi su ani se kai haini ani se khaidok na doini ko so haidi Faraka Beres se khongjalo ko haidi location karai da leba West Bengal da leba ko ado water sharing se tawna doini ado 2026 ta lore husi khaina re se kaino masi no sign amuk tawna doini ko haidi huja andak se is lore so akoina kari daw dai kogi problem se aduni ko problems India Bangladesh ki atopa problem ama haragana gani huzik leiba problem se trade ki matang ai makhana ai explain tor age ko trade ki matang da mayam ama haidi cotton ki matang ni so sin digi kani kara digi export import digi investment ki matang da so yamna problem yam dai ko investment ki matang da so koi gi sayasina ki matam da investor ama mayam do mangba ko adugi matang da ko adegi geography da border India Bangladesh border kainom tang ningjing jange akogi India gi oina
foreign country the ख्वाइदगी border ख्वाइ सांग से करमनो हारगदि Bangladesh ने को Bangladesh से my 4,004 kilometer मुकी boundary ले को India गा दुगा कना state share तो है सो नाकदे होरा का West Bengal को अदगी Assam को अदगी Meghalaya को अदगी Tripura को अदुगा Mizoram को स्माइना हाइदे अखोगी share तो नबसे को अदुगा कनाना गार्ड तवे मागी कनो से BSF ना border security force border security force ना गार्ड तव दोनी को सिजु आइदे सिदैसु infiltration याम तोरपा देगी BSF ना नोमै कापदा सी बांग्लादेश में सा मैम सी बगी आइदे अदुगी दसु friction ले को आइदे अदुगी दसु मैम friction मैम ले को अदुगा हदी politically yenaba matamda hujikse Sheikh Hasina gi problem amse leirina Sheikh Hasina se kano Bangladesh na extradition tawro koi moi da tharwa Sheikh Hasina se koi India da lot la leirina ko Sheikh Hasina gi kano da Awami League to ni ko Awami League to handak sit ana yam phangde ko kanana hujikari je kano gi ngarang jo haigre tarik ki magi kano political parties kaino Bangladesh National Party ni ko aduni si khanga ge yare exam gi point oina di yam important oi se kaino haragadi sigi Ganga Water Treaty sima exam point of view the important oil 1996 sa hudo kiba 30 years ki treaty ni water sharing Faraka Beres ta ko Faraka Beres ta water sharing tong na bi da tani ko atai di important ka na oide next Maharashtra Congress draws flag over remark comparing Tipu Sultan and Chhatrapati Shivaji. Chhatrapati Shivaji Tipu Sultan hai se kanano adu khang na wai khatagi ni ko moi Congress ka de BJP ka law thatna bisi koi khang da swai hai ko but kanano who are they ko moi se kanano had hai jaram ge Tipu Sultan hai se kanano Chhatrapati Shivaji hai se kanano habdo hana hai jaram ge ko ani si khangmada dum yani ba adi ba moigi pudatna bazidi kasukana de wari do adi amana adi amana haini Tipu Sultan Chhatrapati Shivaji ji mane haini amana heli haini ko Tipu Sultan is kana who is Tipu Sultan ko Tipu Sultan ji tara mani no pade da yar Tipu Sultan ma pa kana no kana ko adi yamna maming chatpa film daga yam yawa hero oideni ba ado Tipu Sultan se yamna Mysore gi tiger har kanai Mysore gi kanoni ruler of Mysore ko aduga Mysore has a using Maharashtra do oideni ko ado tiger of Mysore ga haina su kanai ko ma se aduga mai matam da fa torma war se ko Anglo Mysore war ko British ka yam yana da ban party oideni ma se Anglo Mysore war mayam ama fudat nai ko first second third se first se ma ngam me aduga second third boy ko Anglo Mysore war da kadong har kana 1784 ko adagi first 17 kya no 81 80 kore ko Anglo Mysore war ai history pa da ya Anglo Mysore war mari ne pang do ko first adagi second third fourth korin first di mana ngam taw second dagi di ngamaktre like Treaty of Mangalore sign tong ne third Treaty of Seringapatanam ko sida suma poi ko Treaty of Seringapatanam sida adu dari pura adi fourth war de ma pura mai thi de 19 mas sida de year 1799 ka so Anglo Mysore war mai matam ne yamna kano taw budi sai de fa taw na pata kano taw budi sai adagi mai matam da rocket putho mani ko rocket artillery ka putho mani ma se
adagi in mazi foreign adi France ka sumari yam lainarami like koigi Treaty of Liberty ka sign tawrami ko France ka France ida France ida Treaty of Liberty adagi Tipu Sultan gi sida talo sala Tipu Sultan na tabida atopa ama koigi kahaini matamduda Maratha ko ai kanoze yam yadre history की knowledge है history से फलन हम तपा गया छत्रपति शिवाजी महाराजा सिजना कनागिनो मराठा ने को मराठा मासु लीडर फाव अमनि को अदि यामना माइजु फिल्म ने मराठा को मराठा की लीडर अमनि 1630 दगिना 1680 बो पालमने को मासे कदो हर कंदा खोगी मा माय कनो द मासे कनो father of kari kano man father of Indian Navy ko father of Indian Navy India की Navy की मको अदि कनो ने ना father ने हायर माइस कहीं ना हायर कदी naval fleet अचो वो मासे naval fleet अचो वो मासे कनो तो रमी exam दा hangi ba amka ai हायर के मको exam दा hangi ba amka सिगी Maratha empire सिगी होइना कोई की कनो से मागी कनो से administration से मासे administration दा कोई की minister यामना थममनि को like अष्टप्रधान मडल का को जुजिक यामना कना तौनरि अष्टप्रधान मंडल पैखादा हंगिबनि को सिसे कनो पेशवा से कइनो का प्राइम मिनिस्टर नि को मोगी प्राइम मिनिस्टर अमर्त्य है कनिनो का अमर्त्य है फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस पुबंदु ने को अदगी सुमन का मैम लेबनि सिदैसा पैखादा हंगिबनि आई देम द फांड फॉरेन अफेयर्स तबतो मिनिस्टर निपान साबा कनोगा लेरमे एडमिनिस्ट्रेशन मागी को अदो कदोगा हरा कांदा मबानी से इदी कुजिक कंपेयर तो with the मोइन सावर जिके मरम जाय हरा के को कंपेयर to the सावर जिके न शिवाजी महाराज गा टिपू सुल्तान गा कंपेयर तो जा अमन हिंदू की ओइने अमन मुस्लिम की सो ओइने को प्लस कदोगा हरा कांदा मबानी से यानरम देव मतम मदद हदि कनो सिदा दो यानरम देव को हाबिदि मबानी से ब्रिटिश का दि फुदत न दुइने ब्रिटिश का दि लास्ट अदुबु मराठा गा माइस्टोर गा से अदुम फुदत न रमे ममांग दा अदुम को हैदर अली की मतम दा को मपा हैदर अली की मतम दा टिपू सुल्तान के मपा हैदर अली की मतम दा अदुम फुदत न रमे अदुदना kai haini tipu sultan matam su dum fudat nei ko aduduna mabani se enemy ni ba asa ade rival nga tani ba tipu sultan chhatrapati shivaji aduduna su ne ba compare to with the south ko compare to ra congress ke leader am kha ngang ba adugi south next ado history ni se history ke sum revision masan to biram history is pra yaad hai Supreme Court to hear plea accusing new data protection law of weaponizing right to privacy and disarming RTI. Sise akoigi kadawga harkana Supreme Court na atai kem nati ko sidesta akoigi RTI ek haitare ko RTI right to information ek ki matang na ni ko sidesta अखोइना निजिंग याबसे कइनो that DPDP Act and अमल लेबतो DPDP Act हम कनो data digital personal data protection Act of 2023 की Act से को सिसे कदोगा हार कांदा RTI ना तौरिबा आइदि RTI Act सिगा सिगी अनि सिगी Act सिगी अनि जे आइदि येनरपगी वारी निको हाइदि DPDP Act से
right to privacy show on the nearby RTI X kasu adi sisina DPDB X na maru or kanda kadoga har kanda right to privacy yam show eva kaino haragadi government na kano se information se DPDB X ki matung ina low ya do ni ko adudo kano gi RTI X ki magi section ko 44 ko section 8 ko sigi jingsina RTI ki sigi jingsina amuk sigi right to kano gi DPDB ki magi tawiba pot se yaning deba but tawodabu sigi X se pass program dina DPDB X se pass program dina right to privacy da shock taraga su government na adum any information ama law bada adum ya do ni ko government adu do gi wari ni ko adu DPDB X sigi demerit ama oidini ko right to privacy shock pa pot the government na magi data protection tawna bagi khatangi khalaga kadoba ko personal information sing se kano da data store center sing da thambado adu do anytime yengbe adu ni ba ko adu do gi matang da petition ama tharak pani ko adu do gi matang ni ko supreme court ta si yam haide magi result to tara kan yenga se yamna kind important or pot putinate adu says the Congress neglected kaya ano Congress neglected notice India put country at risk. Narendra Modi na kano to bagi wani ko Congress ke matam na palingai da kano torom de id notice se yamna neglect torom ni habagi wani ni ado moigi kano ki wari si yengagom si politics ke wari si yengagom si da kano se man se sa sariba kogi kano se thong se si se maming kai ko gara kanda Kumar Bhaskar Burma Setu Bhaskar Burma se Kumar Bhaskar Burma Setu hairi se thong ni ko adi karam mafam da saba Brahmaputra da ko Brahmaputra da saba Brahmaputra river saduni ko adu masi sina Guwahati ga North Guwahati ga samnaduni ko adu duga thong se lama matam da 7 minute mukha kang oiduni ado kari sisinaraga sagi haragadi koigi adi masigi mafam se koigi Himalayan region mayani tanako diduna earthquake ko mathok tanabagi damakta seismic zone da lebenina seismic zone 5 da lebenina earthquake ko mathok tanabako koigi thong type to ko thong type to gear combine hybrid name ko hybrid extra dose ko extra dose base higher kang name ko hybrid between kari hybrid between girder cable size yamu size yang wang ko sunate ko yang wang ko sunate ko yang wang ta raga di girder oidini ba aduga cable na smain taraga ma tawam lai dai cable na smain thangalaga adu cable na thangat pa sunate cable sina just support ki support se sig kitang balance am da puna bagi da makta katang thambane sigi kano smain jingles cable da yam sang na smain singkalaga samba bridge to sunate adu na cable stays sunate girder sunate ani sigi hybrid ne ba ko adu na earthquake thok tanama matamda earthquake thokpa matamda kara kano tonabani adu da Kumar Bhaskar Burma Setu jing meaning jing mo Guwahati da sagi ba thong gi mamini Kumar Burma haise kano ni ko no history gi kogi kano gi matamda haidi sise akogi Harshavardhan gi matamda hai tare ko 7th century gi matamda leramba rural kani 7th century gi matamda leramba ko Harshavardhan hoi matam gi pari ni ko
मासे माई मतमदा खुगी असम दा को वेन चांग जला अमी वेन चांग चाइनीस बुद्धिस्ट पिलग्रिम दो अदुगा मासे कदोगा हरा कांदा मासे यामना अफावर रूलर अम कमी असा कनोगी बर्मन डायनेस्टी की रूलर अम कमी को बर्मन डायनेस्टी अदुमका खंगो यार को अदुगा कदोगा हरा कांदा ब्रह्मपुत्र दनी सिगी रिवर से साधु से अदुदम खंगलो यार नेक्स्ट AI summit की मतंग दनी को AI summit की मतंग दा पाव क्रमयाल में AI summit चा हयेंग दे होरनी को हयेंग दे होरनी कोई AI summit चा हयेंग दे होरनी हयेंग कनो हयेंग खबर दे दुम हयेंग हंचित की खबर दे दुम यावर अनि को AI summit ता करी करी तागी गे हुजिकी दी याम काना नहीं है गुम सिको अदे AI summit ऐसे करीनो अदु खतंग खाना नहीं किसी हयेंग पाव दा फजन यावर काना नहीं सिको करी करी थोके गा हुजिक नहीं ना जिसे कनो ऑर्गेनाइज ऑफ से कना ना हाइदे माइटी को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अदे भारत मंदापन दा करम कांदन करम बाइबो 16 दगिना 20 फावो को 16 फरवरी दगिना अदुगा 100 countries को सिदु कनो दु दिया और कोई जेम्स पांग हाइब्रा कनो अदु नुपा दु दिया और कनो की मीडिया की मपू दो करी 100 countries सो यावगनी को अदु आउटकम से करी करी ओइबे याय अदि करी करी outcomes lakpa yai ka haragadi park silica kaina lebedo park silica do USA na hodokiba kano dani ko park silica yarok pa yarok tabe ko park silica oithopa ya bazing se ko outcome jing ja du duni ko adu ka AI safety institute ko orakpa ya orak tabe adu yeng se ko si makha ta to hayeng paw da yara ani next Assam the tea gardens make room for bamboo to fill bioethanol plant. Bioethanol plant gi matang da ni ko bamboo tha ba horok pai matang ni Assam the tea gadang tha je ko bamboo tha horok pai matang ni ko sida state yan han bo ina ko gi wall first mamang chai da gi hodok ki bani ko bamboo base ko 2G ethanol plant Narendra Modi na hodoki ni September da itra kano mo ko cover Narendra Modi hodoki ni wall fast bamboo based 2G ethanol plant adum sise kari da support taw na hara ga de khoi gi mamang de ethanol blending ama taw gi na ko ethanol blending taw do adu do ni ko ethanol blending taw na ba gi da bamboo de gi sungbo do ethanol blending सिसे ethanol blending तौरगा biofuel सेम सुंबगी वारी को ethanol blending petrol दसु ethanol blending देगे biofuel सुंबगी वारी निको मानस लेस 2G हाय से करिनो हदुम सो आई एक्सप्लेन तौरके को 2G हाय से करिनो हदुमा कोई biofuel से टाइप्स में हम खादो को biofuel से मागी टाइप मागी 1G को 2G 3G 4G का खादो को G have the generation have को biofuel से मागी शोंबगी मतुंगिना generate तौरको मतुंगिना 1G 2G 3G and food crop तकी सुंगता रगे देखो ना first generation आई देबो को non food crops आई तारे non food crops तकी सुंगबो रगे ना 2G आई देबो like सिकी bamboo adudagi sungbo ragadi 2G adugine ba mana chide 2G haris wall fast bamboo based 2G ethanol plant and haris 2G non food crops tagi oi bani or agricultural waste tagi sungbo itaragadi ko agricultural waste haidi food ki di sungbo kre natraga ko yi chujak maku gumba natraga any kaino y gumba tagi sungbo itaragadi adusu 2G haidoni ko food direct tagi natabida dagi 3G harak taragadi koina kano degi sungba algae degi sungba ko adegi 4G harak taragadi GM genetically modified ko
algae gumdigi sungattoinebako masidi madi carbon negative oiko carbon negative oi meaning di biofuels it mai thabada tholaiba carbon dioxide sidagi carbon negative ko carbon dioxide mai thabada tholaiba carbon dioxide ma sungbada lawsangiba carbon dioxide na heni yamdo kam aduduna carbon dioxide che net carbon dioxide haitare ko biofuels mai thaba tam tholaiba carbon dioxide chiga mana sungbada sangriba carbon dioxide ka sungbada sangiba carbon dioxide tuna heni yamdo aduna carbon dioxide chupsalleba sigi 4G carbon dioxide 4G biofuels ko so aduduni ko hadi khoi biofuel sungbagi sisima ka happening singo wagi kanose aduga bamboo se tree nate ko bamboo se tree nate bamboo se grass makalamni ko kano ne aduga bamboo se adi yamna khoina bamboo se green goal haraga su khangai ko bamboo se bamboo kai sakrate bamboo se green goal haraga su khangai ko green goal adi mas yam thuna su hawi ko aduga full oibsu yai mase ko yam thuna su hawi aduga masai gi ethanol blending do sigi ethanol blending program gi magi scheme am kak lei scheme du je happening singa ke ko by ethanol blending scheme do kariba PM Ziban Yojana hai ko yare atopa paw yengsi masi di editorial yaram de editorial Sunday be kene hospital gas help fight drug resistant pneumonia ko hospital gas and is a higher say ta kemate ko hospital gas and is the higher say hospital is never gas on nitrogen oxide hospital da sor fugalakpa ko adegi kari kara to matam da sizinaba gas ama kaine hospital gas ai ko nitrogen oxide che kogi yamna adi low amount ta ko adi low dose ta ko hospital se ne nitrogen oxide che low dose ai badi kaino 20 to 80 ppm ko masisina akoigi blood vessel dilation hai tare ko karigina akoigi blood vessel dilation habdi akoi shor honba warakpa gumba kano tawbudo ko ventilator ka hapaga tawnarakpa matamdo ventilator ka hapaga na layengakpa matamdo adugumbada sigi gas hape ko low dose ta hadi vasodilation hai tare vasodilation habdi kaino blood vessel do blood vessel do lauthonaba ko hadi respiratory pain gumba nauna popa angang gumba sigi thajanai ko low dose ta sigi findings in high is na kaino haragadi high dose ta akoina high dose ta akoigi ko anti AMR hai ko AMR hai bidi kaino antimicrobial resistant hai ko high dose ta akoina AMR se layeng ba yare like koigi AMR se ju karam AMR no pneumonia hai ba laina se koina bacteria na satopani se sandokhamani ko sigi bacteria na sandoiba laina se kadoga hara kanda akoigi drug resistant oiba pneumonia se sumnagi akoigi pneumonia se de koina drug na fan banga me ko drug na hatopa ngame ba magi microbes to but drug na hatopa ngamdaba ko drug resistant oiba pneumonia do ko ne AMR pneumonia hai ko adodo AMR pneumonia se jik direct season abadina 3 but high dose I say over 300 ppm phazala kanda AMR laying we yai habigi pound ni siji ko hojiki pneumonia I am pneumonia se yamna nana bani ko corona gi style to bani ko pneumonia se khoi ka kam su na gi ko pneumonia se akhoi gi lungs ta ising ga changaga leiba laina ni ko se yamna sohomba ya wa yam na ba laina ni yam waba laina ni si aduga kedoge hara kanda high dose ta thajala kanda di keno to ni AMR pneumonia se laying be ya habli ko
adu karigumba high dose thajan bai se kai haini toxicity lak su ya toxicity haini koi gi kai haini lai blood vessels se clotting tawsalaga ko methemoglobin methemoglobin se sema aga natre haraga nitrogen dioxide se sema ga koi gi nitrogen dioxide su poisonous oeba methemoglobin su poisonous oeba ko adi season homoglobin ga ngasagi nitrogen oxide to ga pull same doini ko aduduna kedo hara kanda oxygen walhalaga koi gi blue baby syndrome ga to na han be blue baby syndrome ga to halak be blue baby syndrome hai se happening ke ni blue baby syndrome se kana thol ni nitrate na thon mani ko nitrate na thon mani adubu sigi kanona su thon ba sai ba sigi NO se hena high dose thajala taraga di metha ai blue baby syndrome su tholok pe blue baby syndrome mai kai no oxygen phang da ba gi isa pum ba blue on thoraga angang da ga yam na gan mani ko ai isa pum ba blue on thoraga kan da yam na ai kano taw toxic or pa ni ko toxicity or pa ni ko oxygen se phang ta bai ta oxygen thajen ye oxygen se nitrogen sigi nitrogen oxide se na dum loksala ga nitrogen oxide on ko do sigi nitrogen oxide se atopa tam da kai ha ge hara kan da chum nagi atopa common name da hara ga di laughing gas ni ko nitrous oxide ni sorry see the laughing gas na nitrogen oxide this is a greenhouse gas ni sorry no is owner sisine kano greenhouse gas ni greenhouse gas videni aduga sisine acid rain thon badani ko acid rain gumba kai ka thon ne nitric acid ka thon bada acid rain aduga topa kitang ningsing oda N2O na nitrous oxide na ma su lai ko nitrous oxide sina ka doga na sina nitric oxide ha ba ko ningsing ko sina nitric oxide ha ba nitric oxide sina nitrous oxide ha ba sina nitrous oxide SAC ke na khangchalo ko nitrous oxide se kana laughing gas ni ko gas yare topa en khangingai leite sida palamba khara dia hai Dagi with second aircraft carrier deployed, Trump raised the stake with Iran da hujik se aircraft carrier मैम हम थाजलगा USS na dab tawri ko adu kaino adu yengsi khoigi ai se ya walo kaino ni ka to walo sidam par se ko si khabar gi kano da mamang ngarang tawgra bina yare da ko kaino gi do sida style picture da wala ore kano gi tawwe do deadline thambagi do kari India gi USA ga trade agreement tawna bagi disu ai wala ore explain ta hodre aduga kaino gi koi gi AI gi da leveling tawwe do adu hay tawrase haidi anat hay haisni mamang na tawgre ko adu do samani ngasi khabada da yawra ido ngasi khabada da text and context da yawra ido mamang na tawgi do samani do na tawro gam sa jang AI gi matang da ne mamang video do dum yeng biro ko mamang gi khabada gi do parak taraga di adum pa do so yara po ne adu do text and context di akoina nainara po na tare moina naina khalai ne ko hayeng ngarang han paw da mi de dum paw na traga ngarang han pa ba mi de dum pa do so yara with a second aircraft carrier mayam am lai ko USA gi da USA gi aircraft carrier mayam am lai adu aha amasu thajan gram ni Iran da hujik so ama mu thajan gre ko hujik aircraft carrier do nati ko koina important oil se aircraft carrier di thajan juno kano taw juno karai da ma thajali je Persian Gulf da ko Persian Gulf ai se yam na haidi hujik
ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯄꯔꯁꯟ ꯀꯞꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯐꯥꯖꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯥꯎꯁꯦꯕꯀꯣ ꯏꯔꯥꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯔꯥꯛ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯨꯋꯦꯠ ꯂꯩꯔꯦ ꯕꯍꯔꯦꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯀꯇꯔ ꯂꯩꯔꯦ UAE ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯃꯥꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯒꯜꯐ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯃꯥꯟ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯔꯁꯤꯌꯟ ꯒꯜꯐ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ USAꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯣ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯦꯔꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ largest aircraft carrier ni ko si Gerald hai ko USS Gerald R4 hai ko duga hujik se R4 ko duga kadoga hara kanda USS Abraham Lincoln su mamang na thajan ni ko aduga kadoga hara kanda war se tawrakadaw male ko tawrakadaw male ba tawdubu khangdre kano tawrase ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯏꯔꯥꯟꯒ USAꯒꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯣꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯇꯔꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯀꯇꯔꯗ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯥꯏ next aduga atopa paw ama sidasu yawni ko European states says naval ni poison dart frog toxin si yam hadi kano ga yam man ni ko hadi US kano gi Russia gi opposition leader ama ko Russia gi opposition leader ama maming na kano kari maming Alexei Navalny haise ko kano tawraga prison da thamane ba Arctic prison da thamado maase sigi frog se makan ma'am le blue electric lang is magi sigi frog se South American dart frog ko dart frog sigi magi poison extract to sidagi lokthoga aduduga tawraga hatkibani na pause yam sigi frog se yam phajabani adi machu ma'am le machu makhan le green machu su le ni red machu su le yam le yam phajab film da yam yaw sida lo chalage ngasi di kai nam nuai ba paw yaw thank you so much ko